ام گاشتن بشا خویا صحبته دوی بشه دا دوی بلمه دا و دوی دقیقه حتی ساعت 11 اما بحثا دنگ بیجن جن بکن اما بحثا دنگ بیجو کلامان اما بکن خصوصی امل سر جنان اما خبر بدن میوانه که من هیه کل سر وی که جی خباتک خوشک خباتک بریکو پک خباتک تزه حاضر کریه و کتاب جنها ده دسته مدایه کلام و جن کتابك وقت بيجن بهرجلي هاتي حاضر كرني آماده كرني إيرو ميوان من دكتور تكين چیفچی از بنی بخیراتی سر چاونش خودش ترازی به تابع تکین خوجام کتابك وی دیجی هیا زویا راموسانه افجی وقت کتابك وقت چیروک و رومان ام کارم بیجن کرت چیروک خباتن ین تكين خوجا هناك اديجي هنا او وك اديتوريال وك امبيجن وارجر وك امبيجن ريداكتاسيون وخباتن ين فولكلوريك جيبي كمان هنا ايجا ازبني ساعتها خوش بحقا تنجي مجاركا جدايه شو مجاركا جدايه ام دزانكو قالك كلامان دنگ بيجا كلامي وك بيجن سترانا جن قوتنا سر ميران لمير قوتنا مير بي مشهور بونه يعني از امر چه ویکی امر کرد دست پی بکه کدر آوینا مرو هلگره بله یعنی بروش جنان یا روزانه وگرده براستی دنوا جوا کمد اگر جند چه روشی دبا رنگ بدن اوی دهنه دیجی کم جدا بی رنگی دمشه بله جبر که ام جوا که کم بیشن کو میر لپیشن دایم میر خود لپیش و ام بیشن پاشخانه میر سر میر بونه و میرتی ام بیشن نیرتی دمشه مخابين دقادة دنگ بيجي دجي دقادة هنر دجي رنگ ودان جنان هنا كي دسيا ميرا دماي لبالي او نايوات هيكو جن ده هنر ده نچالك جن ده هنر ده آفرينر هنر بخوي لبالي وك وگوتي ايكو بسروي هنر ام بيجن بلا وكري وك پروفيسيونال في كرمشادي پراني وان مير hocam دوی مسئله دنگ بیجت دیدی معلومه مثلا گلک دنگ بیجن که هاتنه بونه میوان من مبخو مسئله ایکو جوان گوداری کریه دگوتن ام دنگ بیج خودتی کو بری يعني هم باویوان بحث هم جوا اوج گشتنه و سردمه دگوتن حتی کو ام نشونا جواتکی ام نشونا دعوتکی و دعوت پیک ندات جبر کو بری الکترونیک تشتی و ساز و بند و فلان بیوان تننه وك سكتورك يعني ام بيجن وك على عبوريه جد ماشينه ام بيجن دنگ بيجي تقادك وصدا بلند به مزند به طبي بشيوي ده مثلا ين ميرا هنا ين بقا هنا ين عشيرتا هنا حتى تشكي خداتين نجم هفدو غازي دنگ بيجي خدتند ك مساله اصلا بيجن patron sisteme ka patronajiye digije ve serdemi. Hocam jure o hatta naha. Mesela de hela patronajiye de jemt karan haber. رولا كجنة دوار دنگ بيجي ده چوه او أنا مثلا روشا جنة دنگ بيجي ده وكلام هذا چوه. بله يعني أو دنگ بيج بخوج نواقطة هنا كان بيجن بهاف دورة كمان قايشة حتى هناك جوان إدري وقت دنگ بيج نحس من براسي ده بيجنا كود دنگ بيجي كود شد دعوته دنگ بيجي كلام السفك ده بيجي أو دنگ بيجي هيسانا خونا ده برباري جران جبر ويد شد دعوته بيد دبر خد كأساس دنگ بيجي چيه دنگ بيجي أو كو هم بيجن كاربا بشاف روجان كلامن چيروكان كلامن دستانان كلامن شران ببيجا ام بيجي بيت لسر واتي بسكن يعني معناه بسكنه تدي ايه دعوته هنا كي بيت لسر ام بيجن اوكا دنگا لسر رخصي لسر جوفاندي تامبو لازم بلا تامبو جير لازم بلا ايه دني بيتر جرينجا وهج بركو مجار دنگ بيجي لفر جرينجا مثلا باترون اجدا بري راست الجبركو ام بيجن ميرتين كردان ميرين كردان باگين كردان حتى بيجن سلسلة داوية سلسلة نوزناجي بيجن وكا جي پسنداينه كي بكو دنگ بيجي كي وان هبه او دنگ بيجي وان لهمبر دنگ بيجي دني دهدرس دنگ بيجي ميوان مزنترين ميوان دن راب البر وان ستران بيجي باويج بر هفدو هم بيشا بيركا خو خوش بكن وهم جي بي هبونا خو هزا خو بدنا اثبات كرن بدن ام بيجن اريكرن البر هم بري دني جبركو ام بيجن اوجي امورك هزيبو دنگ بيجي كي خرد با او دنگ او مير بيتر بناف دنگ دبو لو را دنگ بيجن هناك جمر راسي بيشه فسني ميري خضران فسني مزني خضران يعني جبركو تكليك دناوان دا تكليك ابوري وهم بيجن باترونال جهبو او علي وجهبو وعلي كي تيجي دنگ بيج جبركو كردادا نويس
نل پربیش بو دنگ بیش ام بیجن وقت دیروگزانی میران و بگام بو یعنی اگر سرپیهات یک باتا بویرک چالاکی یک چک بک باتا ام بیجن اوه چوا ماینده بان نفجوات دا و بچه رنگی ماینده بانا یعنی دنگ بیشک دکاره بو که بویرک نیینی که نفجوات نخوش بدیتن ام بیجن وقت مثلا کچک رواندن ام بیجن یا جی مثلا پفچونه که مرنا میره که یا جی جنه که ام بیجن دکاره بو بوی هنر خواه بوی دنگ بیشی خواه بکره وقت کاره که ام بیجن هجای شر هجای کشت میر کشتنه یا جنب بیجن کاری کی کو پیروز به ویا وی داده نشاندن دوی روشه دا رولا دنگبیش پر گرینگ بو یعنی دنگبیش دکاره بو میری خاطی خبنه عردجی دخار برا کرسر ملی خوشی او دسته دنگبیش دبو زبر بیجی هنه کی پاترون جی حوجی دنگبیش بو تکلیک دنف برا وان داده خوجا اما مثلا تيجي خوجا يعني مسألة باتروناجية زيادتر دنگبیش ما میرن راست نفسها راست دوی هیام ده مثلا اکو نقل دکن اکو وان کلامان تومار دکن دبیجن بله مثل روله جنا چوه دوی هیام ده دیسه شو آفرین کو دنگ بیجم يعني زیاتر سترام کلامی وان ای کیفن هم دبیجن يعني راسته او شو قلت انا ستراوك كيف نشوفيه كده ماشي يعني جدنج بيجي كده مناش دنج بيجي درس كلام لبالي آفرناري هنري اللي قوري نيرنا من برانية ودي سجنة آفرناري كلامي شو ما وصل شيء بخوجا تشتكي هي سنة جن بيتر هستيارن وقتاك الروشك تشيد بان بيجن مسألة كشتنة تشيد با بيتر دايك هجر وقت دايك جن مقدور با ام بيجن وقت او كسي مري هجر مير با جناوي جاردن مقدور با ديشي ام بيجن يا خوشك برايوتي كشتن بهر هاوي جن بيتر هستيار و هستي خو ام بيجن نكره وقت جواتك رونا بهواي كدن بيجه تاني درفتويا قوتني سترانه كلام دكاره بكلام كي بيجه اي روجي بتايبتي كلام انشينان هيج نفا جوات هني يعني وقتها كو كسك دبره ديا كسي مري يا جي خوشكاوي يا جنب بيجن مروي ادن جن لسروي كسي مري كلامات بيجن حتى چند روشان يعني وگوتنك هي او وگوتن هم بيجن نافا خدا هنر كده حبينه وهم جي وگوتنا دنگ وگوتنا هسته جبر ويجي جن دافرنا اللي بل نخشاندنا وي ام بيجن هوناندنا وي او يج برفراكنا چيرو كده دستي دنگ بيجي ميرده اللي ديرو كداش مثلا خوجا بله فرزه هي قولي هي فرزه قولي هي مثلا عشيشان كو قوادرين ما باسكر بله عشيشان حقا جي مريم خان بله انا خوجا امدني يعني دي حبان جا مر بجميره بله برا بازدبه بله اف سدم او سدم عيبه وشرمي يان سدم كادنه مثلا تبي رامن از چومه دوهوكي ده 2013 و 14 از چومه دوهوكي فستيفال كا عشيرتك يهبو بله الودري كو المانيا گشتبون هفدو جي انجلترا هاتبون جي تركيا هاتبون تاب ناس و اقرباي وامو روجه كي دجفن هفدو ناس كج بالكو جالك برفره عشيره بله دور ده خوجا ميكروفون دريجي كيكر سترانش مراكو كلامش مراكو راست تفكجن راست مجواركم ويا الجماع يعني الباكور امجن لتركيا شرمك تشك شرم عيبه يعني حتى توندي الجيناتي كرني قالك جاران مثلا د كلام عند جنبه كده بين ميرا دف جنا خبر ميرا دف ميرا خو مير دف جني برده مقول جمع شو يا قول جمع بله وقت چاندك ام تمشينن بله وقت چاندك يعني بله مثلا مير اختكو بيرب زوجة زانه او نونره بله مثلا لهرم كردستان العراقي فورما كوسات دوام دك بجوكه بله هندك لبقيمته بله للازبورم لفي منطقه يما لتركيا هلا تركيا ازبورم اف سيستم نفسه يرو روشنا كي غاري دوي مر الجور روشه بنيرا يعني هناك سدام وين جوداتها يك جوان مثلا دين اولا يعني اولا ما ام بيجن اولا اسلامي حبكي جالي هنر دن نخستي جندر كفش ياجي وساعتي نشاندان بلكي مر نخستي اولي بخو لبالي اولدارن ما قوتنا جن شرم ده كنا جوات كلام بيجا شرم كو جن اشكره بيفا يعني ايروجي حتى دمك درش شرم كو جن بميري خرب جوات رونا بهر نام بخون ايروجي اللي هري ما قالك دفر وقتكم ميوان محبن مير بميران رودن جن بجنان رودن مثلا وقت چاندك دمشق لبالي جبو كردن ازدي جبو كردن ام بيجن سوريان نوسا يعني كرد نه سوريان جبر نجاده كدنه
لی بله ام بچین کردن ازدی کردن که خریستانی قبول کنه یا جو کیدن نوسه یعنی ام دبینی که 100 سال سری 100 سال بیستان دا در رادیو اریوان دا یعنی گلک دنگ بچین جن هنه در کتنه کلام گوتنه ای وقت سوسی کاسمو ای وقت ام بچین فاطمه عیسی هنی یعنی کلام گوتنه و پاشی لیلا قادر بو نه یعنی او بچین چند هناك بأول وجرداية هناك بجواكي بخوف وجرداية هناك بنيرنا الشخصية وجرداية رولا سيستم شوية مثلا مصافات مع إيسا كرن اللي دفكرهم ده حياة مويدا مثلا حرام قاف قصيب صار سر جنب أزوارم صار زيادة زخت حالة تنه وها هم ده جبتك آزادي جل قاهلة كافكاسي زيت يعني بالسيستم راجين زانم قالوا بيشكتن و باشوهاتن هات شبيان زانم درفت اوه یعنی در رول رادیو روانی و ریوبریا سوویتانی سردما پیشی سردما بتایبتی سردما لنین لورا پشتی ستالین وان هنکی روش دگاره هنکی زخت سر کرده تکرن کرد جواب بلاو دبن تینا مشخت کرن لی بلد ام بجنس 1915 حتی 1936 هفتن کردین قفقاسی درفت دیبینی کو هم وقت پروردهی خو پیشخن هم وقت هنری عالی هنری و خو پیشخن و هم بجن سیستم وید یعنی پرگال سوویتان و در فتح دوان جوان تایبتی رادیو ود که دبستان کردا ود که او چی که در فتح ده که جن هنه کی ده آزاد به و کارب گوتنا خوب بجن لبل سدیست یعنی هم بجن جاره که او آزادی پیک نهاتی و نو سایش خلا برا دماغم دخوینن هم بجن کسی و کرم سیاد کو رادیو روانه دا به سالان خبتینم دبیجین کو من برجاو منت دنگ بیجن جناف جفاکت تانین استودیو مد گوش مرا کلام بیجن وان دنگه و تومار بکم را وان دنبه بله دنگه و بگیج هر کسی لی بله هنه کد گوتن نعیبه از نخوازم به گوتن از نخوازم هر کس بدنگه بس اری المال جارنا دبیجم از جارنا چم دعوت بیجم لی بله بر هر کس بمن نزعنبه یعنی هنه کیم بیجن شرم تده و هنه کی خمین وان تده بون بیجن لی بله روز به روز او در پیش کفه و لپرچه دجی مثلا رادیو عراق دا بشا کردی دا دنگ بیجن وقت میرم خان وقت عیششان کلامان بیجن بله خوشم بله درفت یعنی گور روشی و درفت هنه تگواره بله مثلا دنگ بیجن میر ام دزانش برکو ما بحثه او که کروک ما ام بیجن ما چارچوبه کیش خورا خیز کر دنگ بیجن میر اره هنه و شرماتیا جن بیجن تشکی وساجتنه جبرکو وک هنرکیه و دم شاندنی آبوریج به بگمان ت او کویجی هیه حتی دورک یعنی بیجن جبرکو آنها او نما یعنی او سیستم و پرگال نما راست باش دزانه مثلا دعوت امدا جن هک عایری بن جدا بن لودر البت کلامنی اکو دبیجن دنگ بیجن ین جن هنه لیو شارتینه بله قالوا مثلا ديرو كذا تشتي وصاد دركتنا يعني عم بيجين ايكو حاطنا قيد كرني يعني دعوتك كذا اشتا فلان نافي جني دفي الا كي اول دعوت سو خوش بفه دي هلا جني دا شي وصاد دركتني يجي مساله باتروناجيه دا بله تني يمير باراستيه ميرو يجبك نات يعني ابتشوا جبركو مير بخو ميره نخواستی زیاده یعنی گور نیرنام نخواستی زیاده تکلی جنام به لورا دبکو دهات و تندن آوایندن دهات فهم کردن لورا دبکو او دنگ بیجاشن زوجان دی به خودی مالبات به و کل مالا میر تنه جوات میر دوک جنه که باتا دیتن بلکه نخوش باتا دیتن یعنی نیرنا جوات دبکو بگوهری اجبار ویشی هنه کی مسافه خستن ناور خوان لی بله هنه مثلا دنگ بیج فرضه هی کلام گوتیه دعوت نگوتنه دنگی نگیشتی ایران مخابن جبرکو او دماغ و دنگ دنگ تومار کنه این پیش نکتو نوا کردان دال دنیا دبکو ابو لیبره هم وقت نویز نهاتی تومار کنه و هم وقت دنگ این او تکنیک پیش نکتو دمی دا لیبره فرضی دعوت کرده کشتن لسر صدمه کشتن فرضی گلک تشتن گوتن هنک دبیجین کو جبرکو کلام گوتیه جالی مروی ویوا هاتی کشتن وقت شرمه که چوا فرضی در که وناف خلقی کلام بیجه من رزیل بکن هنگ دبیجین که شخص دو پفشون مسئله که بود پفشون نوا هر دوی دا فرزیل نوبر هر دوی دا نوبر دماغ یعنی وقت به سعودی که هتا کشتن لیبله مینا کنو سهانی یعنی ده جوات ما ده ایروجی لهری من بچوک تا کسی که هم بیجین خوب وقت دنگ بیش بکار نینن نا کن لیبله ده دردورا خود تین ناس کرن هنه مثلا هم بیجین یعنی دبیجین فلان کسی دنگی بله بله مثلا جمع تبرامن
خورتکی جوان مر خورتکی عیفی بو گوتن هرن گنده گرگ گنده که له هرم سمسوره گوتن هرن گنده گرگ گو گازی فلان پیرکی بکن برابر لسر مریم کلام بیجه او پیرکات بری کو او پیرک باهاتا یعنی بیجن او کسی کلام باهاتا هگر او کسی بری ناس بکره نحفظی بود چک بوتا کو ناس نکره بری کو بی دست به کلام بکه هنک پرس کرن او کی بو چی بو چا بو هنک آگاهی در درباره او کسی مریدا دستاندن پاشه لگوریوان آگاهی استران دسترا و او استران جی پرانی سر پسنداینه نه او ساخانه ها او پیرک مخابین او شو رحمته بری چندکی قد دنگه ناده تومار کردن بسه از باور ناکم هات و تومار کردن لبله وقتا من او دنگ بیست من او حشمدی تنبول جامع کو از وی دنگی تومار بکم لبله ایروجی ام بیجن کسی وی دبیجن هنه دن فرق کوانه بچوک هی دماغ و کلام دبیجن دنابر دا جن دگرین جن در دور اجبر کو هاتنه چینی به تایبتی مروین کسی مری و میوان دن ایکو هاتنه جبو سرساقیه او اشتی دگرین بگریه خوره وکم بیجن ملودیه که وقت دوباره که پیرک را پیرک دنگ بیج را چه دکن یعنی هنه که دمه دید نوی که او اینا بری بفکر هم بینا خوب ده و مش بفکر کاوی چی بیجه او جیت تشکی بالکیشه بگرید بیجه دو بیجه مثلا او گریه وانجی به تمپو یکی به ریتم یکیه همو به هفراد بیجه تشکی بالکیشه خوشم توصا گفت چی که بحر رشته از حواله کی خواهم چوبون بله سامسونی این سو مسئله که شینی هبو اقربایی که حواله کی من رحمت کربو تبي هيلا سامسوني هيلا قرادن بچك صار نودر يعني زوستانش خو پر صار يعني بله هم شنو ودر كي يو پر صار جريان جتن ام هيفيا جنازه نكو جنازه ور شوشتنه ودر كي ام تف دروانه مير بله شرمه يعني مربل ودر تشك لام دجمدن بله راستيك جه راستيك جه صار دوام خو گرم بكن يعني ام تم نخوش بكن يكي اختيار بله دستي يكي گرت هي وك اوكي وك اخينكي وك اخينكي قول ام تفكتن دستي هفدو وك ذكرك ما تفك اوكي مشان خلاك تشكر ومشان دنت يعني وك دعوتك ما كرت يعني لا وك دعوتك يعني بجن لي خلاك تشكر يعني بله وانت تفكر يعني راسله يعني اف مثلا لهلا بحر رشي مديته يعني ليه باواك درفتك نباشتا دركته لي بله تكسكك تجي خوجان تكسك نگو يوم تشتك نگوت يعني جماعه بله جبركو كيم زيدا هركز بروشيد زانه بروشيد زانه وراسيك دجه دبكو او د چاند كفنا شوبيا واندا هبجي دبكو بري هبل هنك جيان ها ايرو ومري با ياجي وندا بيال برمرنه با ياجي هنك جي هند دومه يعني او مساله شيني وشينگرندن از باورم حتى روجاكو انسان بي حسيكو دمره يعني او حشماندي بريكو از همه و از روجاكي بمرم ياجي هم بجزارو كي من هي ياج مزنم هبو او ايرو مر فكرة مرنه كتي حشي إنسان أفرده شينگراندن جاز باورم هي. ده همو جواك هنده ند تنجبو كردن. ليه بري ام بيجن جواك إن مدرنت هرك برف مدرنت هرچن ام بيجن عالي كفنا شوبيانه كي خلص دمينه. بله. خوجا مگو جن دیروکی کی بخورهانی هم گوتنه بویره کی دیروکی کی وقت کی ام بجن زمانه کی نها ام پید زانه به کلامن وان دنگ بجنیان جن كلام نفساندنه يجي قوتنه قيشتيه دنگ بيجي كي مير او جي حتى نها من بحثاوي اكيد كن رولا وان هي مساله شينه دا دمكو يك دمره دبردا جي صدر كتيه وليكو تب خوش هاوي خودتي تديتيه د مساله مزكرنا زارو كان دا جي هي مثلا لوري كان دا زبني نه لاس لوري كان بيجن بري حبكي مازم بود دوري كان بيجن ام بيجن تشتانو كان درسن وك بالمجام بيجن درسن هيدي وك موسيقى او زاروك مازن دبه بله تاني او جنينه جبو دعواتان كلام تيغوتن لناف عردان وقت كار تيغوتن كلام كار هنا كلام شر هنا ايكو دجن شر جبوكو موتيفاسيون شروانا تشيك بيك بينن لبيشي وان شر دكن كلامات بيجن ميناك اكبر بحالكي شيء مبرغي ديتبو لدرس مي دنگ بيجه كسلو قصد بيجن بكرمانشكي يعني زازاكي دبيجه رحمتي بوينها موينه كم ديت پر بالكيش بود دما ام بيجن سالن 1937 دكو لدرس هناك برسريك شيد بن نواجبات را هناك بفشون شيد بن دور دا هناك كس ام بيجن غرتينه ودبن على كده دنگ بيج لبيشي وانا كلامات بيجي او وين پر بالام كشاند الله الله
يعني دشين شر يعني نص از باورم دچنا گرتی خانه گرتی گهی يعني تين گرتن چونکی دسیون گرتی کلام چکری یا مشخت بن يعني ياج دفرك دبنا دفرك دن وان درن باركرين كوچ كرين ياج تينا گرتن بلكي هناك جوان دچن بين كشتن نظام يعني او انا ناي بيرم كاجبو كرمانجا كاجبو ارمنيا كاجبو ام بيجن گوندي ود مينا كار چروش نظام بس او انا برام كشندبو يعني موزيك ياج دنگبيجي ده هر بش جيانا كردان دم هي ايرو دبكو ام بيجن جبر سدام تكنولوژي كنه کی قصبو با لي بله دزاروکتی ما ده وقت ما نبع ده پالایی دکر ام ندنگ بیشم لی بله من موزیک دکارتانی یکی حبی که زانا جمع مستر وی کلام دگوتن ویجی لدود را ویجی پیوی دوباره دکر ما هم پالایی دکر همچی دوباره دکر مثلا کلامك يا ازبن يا اوكي هي بالا 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 لو راست هي راست بالا سرور وشه. بالا بالا راست دوام دكن راسته تبع هذول بالريتم كي خوش يا تربان اللي دخن يا بجن خالوجي اللي دخن هي يعني لسر زارو كان هي اي دعوتنا هنا اي كو باي بيرا بايزوك ام دبيجن لا علي هرما حكر دبيجن بيرا بايزوك اي وقتا كو كوچر زوزانا ودگرن دبيجن كلام هنا كي خمگيني انا وباخين دبيجن وادي ساعات بايزا دبيجن مثلا لما بوزفستان برفو نظام چه سرپیهاتی خواب تشتی کو دیتی و تشتی کو الهویه وان دبیجن بکلام يا خوجا مثلا فانا شو يعني تمام تقول هر قادا بشيدا هر بشيدا بله جن رولك قرتنا وكلاما قوتنا بله خوجا مثلا يا كتشو اوكي تجزوزانتي بله تفورمكا اوكي تدبيجي فورمكا موزيكي تدبيجي راست تربانت کی کاری کی شغلت کی کاری کی دستات کی سر چیا بله هناك دور رتمه بكره یکادن تدبیجی لسر گوره لسر مریا تشتکی دند بیجی تدعوت تشتکی دند بیجی حنا تشتكي دبيجي خوجا اف چیه یعنی اف حج کرنا جیانه یان درونیا پسیکولوژیا انسانه یا جی خوزاییه که لغوري من كلام شينيج دناف دا تيكليه كناف برا مروفان وخوزاي دا بيكتينه واف ام بيجن حسكرنا جيانه بيتر ام بيجن خوشكرنا جيانه يعني جيانه بسترانا خوشتكن او كاري زعمت ام بيجن كاري بالاي كاري زعمته مرن تعالى ايش زور زعمته بس سترانا حبكي او بارا سفكت به ام بيجن وقتا بوك دچا ام بيجن اوي هر دولت کی دیاجی گونده کی دیاجی کسی کی جه کی خط نزان به او بوك خمگینه دوی او خمگینیا وی به هوای کی بگوتن يعني بهناوی بفکرن يعني او بيجن لو رب بري نزان بوك اوي هر کو خوستن هبو گل کی جاران ام بيجن جي کو بچا نزان بو میره خو ندتن يعني بالنزيتي فزوجان هبو دوی او جیان محبکی به اريكرن به خوش کرن جبر وجه درفته وی هر خوش دستی کرمانجا لگوری من کلامو يعني ایرو دیسا جی وقتا که موزیک دکوه دوره که دکوه جیه که ام دبینی که دناوا مروفان دا ام بجن نرمایی اکشید به ها تشتی دیجی هنه يعني جارنا جی موزیک هستی مروفان گرم دکه که مروف شرج بکه بله مثلا دفاع هواره هیه بري وقتا كنت شن شر هنا كاس دشون بيشة جوا أوكي جوات يرال دفيد خستن ودا رتم ليه دخستن جبوكم ملات حير سوان قرم بخرط ببا موتيفاسيون وان شيء بك وهر الشرب كنت زانو كابي بمرجي ليه بلي بعشق تشمرني مثلا عثمانيان ده مثلا مرشا سروديا اوكي بلي يا عثمانيان هي راست كل وين محتر مثلا صتي بكارانين بلي يعني قالك چاندان ده هيف بله يعني جبوك جيان خوش ببا اگر مرم بجي برام مرم خوشي به بله خوجا ما بحثا لوركان كرد ولا مينا بله تليلي دوی مرجی کی تایبتی بله تليلي کرداجی مثلا تليلي جي تشكي بربر باركيشة جقيرين يا جوات خوجا تليلي جارنا دبواتها حواري جارنا دبواتها شاهية وقتا كنت دعوات رتلي بكن شاهي دكن جارنا مرنه پیشوازی دکن وقتا کو یک دمره من چاوی خودتیه هگر کسی کو مری دره که باش تمر به دره که شرف و ناموس تمر به یا جنب بجن زیاد جوان به بتلیات پیشوازی کرد الله الله هگر بوک به ام بجن یا برزواج به مر به بتلیات پیشوازی کرد چه کی پر بالکشه يعني تلی بخوج موزیک که گوری من او هستین کو دخوازه بگوتن لباله او درفات گوتن تونه
تیلیلی دبا ام بیجن بردف که وان گوتن وای هستی بله مرة بير حكيت بس بوارم نصا يعني راسته شارز بقى يعني همان چل يعني كاب بفكر يك تمره بله تشاو تبيجي هاوار بله تليلي بكي او كدنجت زياتر درتي يعني فات معناه ايه هي فات مري مرنت بخيراتي سرچفراتي ومرنه تجب من قبوله از هم ديشيم لبل هم جاز سرف لازم لبرات كريك باش دبري شك بالكش يعني بله خوجام دلوري كده بله ديان مثلا دلسر درگوش نای بیرامن لی من پر دیتی مثلا قیزه خواه یه جمع بچوکتر خوشک برای ورا من پر دیتی هجان دی و لوریکا گوتیه بله حتی خوشم تشکی گل کی بالکشه يعني مثلا خودتكم کتابات خوانده او هوپانه هبو بله کزیا من پانه اویت گولان خامیشه مارات دا فیشه که من چاویشه کی پچوکه جیرانی بوک حسن بگه سوا سر کلکی ماشاءالله فور من وی دیتر ازبری خوجم یا بله میجی لور زاروکی خورد گفت من دخواست زاروکی مبید دنگی بوی چنده مزم ببن او چند لور که دلم میج زاروکی خورد گفتن خوجم از خواستم بجینج يعني نتر ناف كتاب ده هوبانه كزيا منا بانه اوينا صديصد جينا گوتيه اري نفسا راسته صديصد جينا گوتيه رام مير نابجه كزيا من و دور کا زارو كره كيم مير بجين يعني جند بجين çünkü دايك زارو ده جينه خازا بك بله خوجم اف مساله لوري كده يعني دايك چاندكي دده زارو كي خواه البته بالصايا که خوازایی و به هنری يعني اصلا رولا جيني بله قال لك جرينجا دوار فولكلور ده يعني بله يعني مثلا دوار جواكي ده تمام ام دفع گواستنا فولکلور ده يعني ام بيجن جن سردسته جبركو ام بيجن مير بيتر بكارن در و جواكا ملا مجول دبه بيتر دخبته بيتر اودك ام بيجن بكارن ابوري و مجول دبه جن بكارن مال رب كارن كفنا شوبيرا برپرسيارا يعني مير نابجه كاجي خيزا خو بكم بو كاجي رچ بكم ميناك لبره جن دوي زانبه يعني نكون او نكه دوي بزانبه بريا زواج چد پدوي هنا وقت زواج چ پدوي او حنا چاوب او چيو به گاجي كرن او نظام چاوب همو جن جالي جناوت بكارن ساعت خوش و مشاندنا شينه جوساي بواجه شينه جن ماشينه مذكرنا زارو كجي همو دسته جنه ماشين بله خوجم حقیقتا رولا جنه گرینگه مهمه يعني جانا سردا درباست بن همام سردا درباست بن خوزي او خبات دسته جنه که با تکریم بلکه هنه که دن برفتر خوشتر بانه ان شاء الله خونده کارن می که ودگهجن اوی وی هاوی بچاوی جنه که بلکه وی کاری بلکه باشترج ما چیتر بکن ان شاء الله البته وی چیتر بکن خوجم امر ودره صا بهنوك امر صا بنا خو بدن ما باسا موزیک کر ما باسا او کر کلاما کر ما بری خو بدن کونیه فستیوال که مهریجانک لو درته لدار خستنه فستیوال 16 لکونیه تر دار خستنه اولی ما علاتین چرج لو دره او الروشه و در اتمسفر و در اجمال راگهینه علاتین مسینا کار به تایبەتی لە کۆنیایە میریجانێکە فستیڤالێکە gelekî xweşik gelekî têr û tijî wê îro dest pê bike ew festîval jî 16mîn festîvala musîkî û a Konyayê yan Nemletewî îro li Konyayê dest pê dike li navenda çanda Mevlanayê îro saet duyan de em dikanin bêjin ji mêvanên xwe re deriyên xwe vebike tabî di çarçoveya vê festîvalê de vê mihricanê de ji heşt welatan bi tevahî ji heşt welatan em dikanin bêjin ji Amerîkayê, Cezayirê, ji Îranê, ji Yewnênistanê ew stranbêjin, kilanbêjin herî navdar û bi stranên xwe, bi kilamên xwe, bi musîkiyên xwe wê beşdarî vê bernameyê bibin û di vê bernameyê de jî wan stranên xwe, wan kilamên xwe em dikanin bêjin ji beşdar vanan re wan bistîrîne û bêjin. Tabî ji xênê vê me got به تبعی جه هشت ولاتان بیشتری و فستیوالی دبن او جی تابی جه عالی کمیته یا و ناوندا چاندا مولانه و
تینه ام دکانم بیشن بجارتن و دوی چارچوبه داشی لگوری و این هری سرکفتی او سترانبیج تینه بجارتن به وی کشی تینه بشتاری و فستیوالی دبن تابی مگویرو ساعت نهان ده ناوندا چاندا مولانای دریو خوب ودکه او ساعت دو دیم پشتینی رو ساعت دو دیان اشتابی اف مهریجان و دست ببکه و دوی چارچوبه داشی تابی خباتن امکان بیشن آتولیه هنه دوان آتولیه هنده و موزیک ورن بسترین و موزیک ورن گوتن جالیه دنیجی تابی او کسین کو تینه وی داره امکان بیشن سردانا وی داره دکن به وی کشی هم حیوان جوان موزیکان به هم جی دربار چاندا مولانا ده دربار حیات مولانا ده و آگاهیان ور بکن و که تزانین ده 1270 دا حضرت مولانا لحرم خراسان افغانستان هاتو به دنیای جبو وی که د چارچوبه روزبونا مولانا ده جتابه برنامه مهرجان تل دارخستن جبو وی که جی ایرو د 22 ایلون ده برنامه فستیوال و دست بده که حتی 30 ایلون جی تابع مگو د دومینه د وی چارچوبه ده جی د 30 ایلون ده جی تابع برنامه که و ترت له درجه هم دکان بیشن لو داره کنسره که تایبت و لسر ترته و وره وشاندن وره پاروکرن به وی که جی ام لسر وی که جبو سردان وی داره کسون که وی داره دکن ام وی که جی وان را وک مزگینی که بدن جالیدن تابی مگو 16مین فستیوالا نمنتویه و اف 16 ساله هر سال تکرن د چارچوبه روزبونا حضرت مولانا ده و اف د سال پیش مده تابی برنامه خو وی جور بجور و ورن کرن د وی چارچوبه ده میوان و جور بجور ورن د وی دره میوانداری بکن به وی که جی او فستیوال و هر تم وره داین جغین به هری داوی هم کانم به که بیشن د 21 یعنی ایرو ساعت دو دیان و دست به که حتی 30 ایلون داشی و بقده حالتین گلک سپاس لکونی جمر راگهانده ایرو امسر وقت بیشن دنگ بیشن ین جن کلامن ین جناگوتیه ده کلامان دا رولاجنه yani hususeten dinav mijarame em bejin sereke mijarame jine em dinava civake da em digarin bekar rola ve çavaya hususeten jî dinava dengbej û klamanda Doktor Tekin Çiftçi ro mevane mine em bahsa ve ketkin tabi di klamen yen dengbejiyan da di klamanda em bejin klamen Kurdî da şibandineke Tekin hocam ko telvir de berfrahî te nefsan diye binire jaliye renk û behneva weka kulîka ne bêguman jin bi taybetî jî beybûn nergiz sosin evana roleka girîng digire yani illekî divê hebe yani nergiz û sosin û beybûn bêhnawan ji ber ku hem nazik hem bibêhnin bêhnawan gelekî xweş e ji ber ku yani û nehovin wek xezalan e wek werdekan e wek qazan e wek kewan e divêna vê formê dibînin hocam divêna mesela kilamên yên resoda pir dîtiye yê şakur da min pir dîtiye mesela evdayê zeynikê ji xwe hekeza disa dibêje divir da yani jin dişibe wek ajalekî dişibe wek em bêjin xweşbîniyeka xwezayiyê dîsam dibîne formeka folklorîk ya Kurdî heye erdnîgarî mesela erdnîgariyê heye ez xwazim hocam tiştekî jî bêjim ez vê yekê jî merak dikim mesela em dibêjin Mûş em dibêjin Kaniya Dengbêjan Serhet yani yani wê derê dengbêj pir mesela şakiro heye reso heye van dengbêjê Hesênê Mûşê heye hêjî mesela vê çanda dengbêjiyê li Mûşê pir zêde yani Serhet zêde hocam sedem çi ye sedemeka wisa taybet xusûsî heye nizan belê li gorî min yani du sedemê wê girîng hene yek kevneşopî wexta ku em bêjin ciyekî rêberek hebe wê şopdarên wî jî hebin ciyekî welatekî ku bifikirin evdalê zênikê gihandiye resoyê Bopala gihandiye Şakir û gihandiye divê şopdarên wan jî hebin û ew kesana bandûrekê erênî ser civata kirine û şewq dana dengbêjî din ku bikevin rêya wan ew yek a dudiya erdnîgarî li gorî min girîng e coğrafya belê coğrafya erdnîgariya serhedê sert e yani zivistanê wê çetin berfavê dijwar e zehmet e car heye 6 mehan 7 mehan 8 mehan berf li erdê dibîne û mirov neçar dibîne ku were cem hev li hundir da bimîne ew çi dike bifikirin ku teknolojî tune heye yani beriya 30 sal 6 sal heta 20 sal beri 40 sal beri ceyran tune min bêjin teknolojî tune girêde ceyranê
مروف دهات جم هف درفاتا جواندنا جواك چيدبو و جبركو ام بيجن وك ايرو قال فرو تش مشتي ام بيجن برفري صوبه جيران تش گرمبونه تنه هو عمرين گرمبونه مروف نچر بول دوره صوبه كي بجفه و وقتا کو جوات باهات جم هف جي دوي تشتك باهات افراندن او شاف بهر كم دبيجن دوي باهات خوش كرن شاف بهر ابي چه خوش به بكلامان بچيروكان برسينات تشتانوكان بدوركان يعني او جوات دخوست كو ويس دما خويا دريش كو نچارا لهندر بمينه بخوش شاهي درباسكا لو دم درباس ندو يعني ايران بيجن وقتاك مرف روجا كنكر بدر مرف قالك زحمته مالي يعني عدنيغاري يك وكفنا شوبي ددو او هردو الجوري من جرينجيا وان قالك زياده لسر زياده بنا دنگ بيجي هرم السرحدي لبالي تاني بمشي دفي مرف نسك انها قيمه مرف القرايه زينه كمينك دنگ بيجي قالك ناف دنگ لا قريه دفي مرف نك الكردين عم بيجي قفقاسيا براني وانج السرحدي شنو لبالي قفقاسيا ياكل دردوره ارمنستان الرواني بجيبونا حتى نسال شيستي دنگ بيجي كرداد رولا كي وان قالك جرينجي لبالي تاني سرحدي جيني دوالي گرميانه جاي هم بيجن لهرم الروحي احمد فرماني كيكي جلالة علي بدر خان د سال 1930 احمد فرماني كيكي جويران شارع گوند ویران شارع وان راد كد بجم خو و شغل سوريا دمينه شامل من از باورم د بجم خو كلام ني د گودار کرم خو گودار دك و تشتي كو جوي گودار دك د نويسه و د كوار حوار د وشينه يعني هشمان ده ناخذ او كلام دنگ بيجي وندا تاني او نا او روجر لاسكوت فرانسيزي مامي الان دستان مامي الان برهف دكن او دستان بخيرا هردو جامران دگيه ولاتين اوروبا و چند زمان ته چاپ کرن ورگراوان ته چاپ کرن هم كردي هم انگليزي بزمان دي ته چاپ کرن يعني هي لهرما عراقي دنگ بيجي هي و ايروج ام بيجن پیشکتيه راديو عراقي گلكي گرينگ وردا لهرما ايران جارجران گورس روشا سياسي بيشي امريكا كردي فبويه وجار جرناك بيد وردا ما بير فكرم بس بكن دفين بحثا يا رسان عم بكن يعني شوف دارن اهل حق كوم بيجن حبك دشبه شيعيتيه وعلويتيه ايرو يا انادولي قال يا رساني كسن يا رسان دا جن بل بيشن امور كي دخن و ستراند بيجن بيتان بيجن يعني وقت عبادتك ام بيجن كلام عند بيجن اوج تجي فرقنا دوردا مع شرف خانم كردستاني وقت دنگ بيجي بيتر وقت شاعر كي وقت هلبزوانك دبي مر من الخنا اللي بالي دبيجين كو بزياده 20000 بيت نفسانديه 20000 بيت نفسانديه اللي بالي مخابين جوانان قدره 1000 وتشك بيتي باشه هاتي برفكرن هاتي چاپ کرن گیاشتي روزه يعني او مسر ماه شرف خان ما برنامه کی چیکر سمی خوجا هات بو میوان من خودش سمی گزر هوی باسکت گو يعني تسري خبات نه خبات اللي اوكي على ايران هاتي كرنه السري بله ل 20000 زياتر بيت هنا راست فان بيتان جن هاتنه تومار كرنه يعني خباتك السرت ك انا اظن برنامه كي ما سرت شيك ما گویا ماه شرف خان هي لايرانيه لهلا اردلانيه بله و هلبستوانك كرده نو نركي يعني هلبستيه وقادك جرينج كل ايراني قالك اوجد جرينجي جديد يعني حتى الايراني اسبورم للسنه بو او كاوي هي بيكلكي بيكلي بتشكرنا خوجا ما باساو كاكر مثلا عدولي هي كشكا زور هي تمر باشا كشكا زور تمر باشا عاصي هي جناسيد اخا فيزو هي وانا مثلا سعيد اغا فيزو سو يعني مثلا زمل فروش جنا مير فارقيني بله بله خوجا حقيقه جرينجن يعني دي اوكي دا كلام ودوك بيجن دنگ بيجان يعني ما حمول مجرد تأثير أو كده سكنها آفرينارية جنان يعني هجركو عدولي لسر دنگ بين درويش عبدين نجوتا جمانة مزن إيرو دستانا درويش عبدين نظام التشينة دو خوجم خبردان أخو تجبير أنك أو كده أكران دنها خانمي مد أو كده بيجن كم هرك كارين دنجيون وكن هوالي من أم هرك دنجيون قداري بكن الويدر يجبركو
hocam forma kana sa بله. payzok çi ev nizanım ویا کلام دعوتنا şeş bendiye nizanım بالدور وگر دور وگر he بالدور وگر دبیجنه او جی لهرما حکاری و شرنخی گله کی ام بیجن بالایه او چند دستتران دعوت ام دا جن مرجی همان تشتی دکن بالدور وگر یک پیشنگی وان دکه یا گروبک پیشنگی دکه و گروبا دج لیوت گرنه büyü havi govenda xod gerin balkeşe balkeşe hakikaten hocam ma bahsa mesela adule wana mekir de mesela Selahattin Eyyubi demawi da bale خوشکنوی mesela geleki xabat kirne le bale jidden beji beti ona bejin medrese vekrine xostine ku çanda kurdi zamana kurdi wara peş xistim bi taybeti ji hem ji ali doni dini ve yani oli ve hem ji ali çandi ve xostine ilm de nava kurdan da peş keve دوی هاوی دا خبرتن باش کنن نه لسر دنگ بیجی دوی مرویا عبکی جهب وقت مدرسه وان مثلا مدرسه زهره هي بله للشامي بله چند مدرسه نه تنه خوشکاوی رابعه هبو نص رابعه هبو hocam ما باسو کی کر شباندنه دا محمد یوسف خیر هم پیفن محمد یوسف خیر لسروی خبرتک خوش کریه لس سردما ایوبیان خباتن جنان کارن وان نظر چاوی وکت کرسم و دیدار و بجنا عدیه شوق آخواد ده چار طرف دنیه انیا وینا جی کوکب هیویه چاو بریه وینا حبرا سر کاغتیه پوزه وینا نکله کویه دو لیوی مینا پلکی جی پل قرآنه الله سبحان الله تنک و کبار و نازنین و دوی مرف به دسمش نزیک نبات چی پر بالکشه يعني او بيفا قرآن بتايبتي هاتي الورد دانين نيزك بونا جنه دوي حساس به مرف چاوا بحساس نيزي اولاد بي نيزي قرآن بي دستي غب قرآن دكي مرف چاوا بي دسمش دسم نميجن ناكي دوي نيزك بونا جنه جي وسا بكبار وسا بزانتي بحساس به مرف سر بسكن يعني بله وتي حنارا ومينا سيفي مالتي صور سبيد كي مينا بلا برفا چيه درانه و مینا برنج قرج داخله hocam دوردا مثلا جبو ام بجن نفشا میانو بله yani dedi xtemet bejia çiki ködere navuden evet kelame meda hatiye gotin hamut işte raste basa okey vak bejin seven malale hicretiye şangale seven halate seven malatiye portakalın yafay yani hene tçi beji he laura او تشتكي جدير ديار كرن دنگ بيش بارا خود دي زانه كوچ لكي دري بناو دنگه يعني هناك جدير بيش نه دنگ بيش تعمل دري خود زانن او جبر كو دگاره در فتي دي بينه كو بگره و چاندي جودا بناس زانه به الگوراوي او دزانه كل كيجان خورن كوتي خورن كيجان تش باشه كيجان كل كو هي چ تايبتي او هي يعني او هم بیشتر در فتح دیده دنگ بیش کو هم چنده بزنه و همش بالا بگه شکی بالکشه یعنی اگر نگو تا پرتقال یافه دوباره کو ایرو های مجید تونه بکو بازار کی عراقه ناوی یافه پرتقال و درین پرتقال گله کی ناو دنگ یا جی چیای شنگال ده حجر پر هنه پر خوشن ناو دنگ من زنبو مویجین خبال دمسه تزیانه yani her kere که هر امام مردین شنگال دیاربکر موش ملتی خلاته بلیس yani چه بیجی هی نبره هی بیجی هی بله hocam دوردا صار تخالك جيب برفراهيتا نفسان دي مثلا دنگ بيجي مدى نتنه يم مسلمان مثلا باوريين جدا مثلا غريبته خاچو غرابته خاچو جدي مثلا كلام خود جي ديسا فورمن امبيجن ين جنادي صحيح بله پر باشه عدولی مثلا عجیب خوش دیویجه یعنی اوجی باشک جی دستانا درویش عفدیه کارپیت خاچو جبر کد نوا چند کردان دا مزنده به بخواج هریم باتمانه جه از باورم گرده خرزه یعنی منطقه خرزه خرزه لا بالشيريه و لبجام فلته قطو مای دمک جوار دنگ بیجی کریه به چند کردان مزن بوده اره بخوا نکرده کسی که ارمنه لیبالی او جی و چقدر ناف ارمن جد ناف کردان دجیان به هفر دجیان ناف جوا وقت جوا که بله هر دیوان ناف هفته بون گنده وان ناف هفته بون مالی وان هفته بون ناف هفته با آرامی که آشتی که دجیان باش اجبر ساده من جدا نچار من کوچ کردن لیبالی وقت هنرمند
گرافت بخوش دبیجه از هبونا خوا وقت دینداره که کرداد بینم لورا او هاتی خوی کرن او خوشکاوی هاتی پاراستن لو فلیتی خطو مالبات دنی کردان بک مالبات حج و نظام چه کلک مالبات کردان لوان خوی در کتنه دور دا ام بیجن هم هنر خو مشاندنه و هم جی وقت دینه که تفکریانه ملازمني ده اكراني ده حوالي او دحب جن هبون هجم قالك بالكشه تاني مرو هرتم نابينه ده دنگ بيجن جن مرو نابينه وانا يوره حوالي او دحب الكلكه هبون ما كارن دق يوم ها شخصبندين ده غير جول مرجي در باز که رو دلاله خلاص که رو لبو که جبابه خلاص که رو دلاله به قصران به اولیان لبو که مرجا خوجم اما خوجم مثلا دوی دنگ بیجیه ده مثلا دوان خانمان ده خودش راضی به سیدا گویان وان او کدام آرشیو دامه دور دا مرد بینه خوشم تشتی که آن هم دید نزدیک 10 ثانیه دا یا یه اختیار خوشتر زانه اره ای شرمای هه راسته راسته گفتن زیت ازبره یعنی او جی تکلیه که به حفجهداری وگره دایه وقتا که مروف خواندن و نویساندن بزنه با زیده پیدوی نبونه کل حافظه خود همار بکه قید بکه یعنی اما همون مروف چانن بفكرن كاسي كو امبيجن خوندن نزربان نچاركو هر تشد ميجي خدا بهله جبر بيجي اي بري يعني جواكين كو خوندن وان كيما يجي قتنه جي چاند دفكيره پر خرترن بله لورا تنه امورا و گاستنا چانده جي نفشه كي حتى نفشدن تنه بالريا دف و حشته گوتن بله تنه كاري بيجي كاز وك مشترى كاج ترى چيروكه كي بخوين كاج ترى دوركه كي بيجم كاج ترى ستران كي بيجم او تنه مجبور میجی خدا تومار بکه و بیجه. بله. او جیب در فتیب کاتین لیبله وک فدیجی خویای هنکی. فدیجی خویای راسته. خوجا مریم خان الفدري او كاوي هي محمد الروني. وك بيجن يعني كلامك حقا بالكشه ويا تيلي يا خوجا حسين فاري. حسين فاري قالك خوش دبيجه خالي جميل دبيجه از گنمه. او استراحه كدنا. يعني لسان خو قوتيه ازوار مرسا سر زواجه بدل گوتیه یعنی او کچکا کود وجه خالد جمیل از گنمه عمرته شوی چلو چاران از چاردمه از بالا خدمه درانگ تونه دویت داد به یعنی تشکی بالکیشک کچکه کو جوان 14 سالی بدلوی تزوجاندن و کچکی وسا مزنه کو جرد وجه خالد جمیل یعنی اوپرا مجبوره پرا بزوجه نچاره پرا یا نچاره هاتی هشتن کو پر بزوجه و او زواج بدله و او بدلی دوی هوایی که بگوتن چواش جوا کرده بگوتن که از بدلم یعنی تشکی پر بالکشه تشکی دیجه او تشتین که د کلام ده هاتی گوتن د جیان روزانه د نو جوات نه گوتن د ویژن نه گوتن تشکی پر بالکشه جند نو خود دبه کنه گاز نه بکن لی بله به جوا که گشتی را نبیجی که مریم یکی وهای کی تشکی نه از نخوازم پیرا بزوجم یا جی بدلیم از پر زوجان می گوتن پیرک نبیجه جن نبیجه لی بله میناکن ویرک جهنه بله یعنی مراد کنه دی بجر رحمتی وقتا که کلام زرگای دی بجر دی محمد آقا تی سی جنابینی بسون دیا چرازم یعنی بخود زوجان دیه محمد آقای زوجان دیه لی بله دلی خود خویا دی اشکرش دی بجر دی خوزی زی جنبانی برا چرازم دیشا من قبوله بلاشتی که برا ساتروک دی دستی من علبکا پارسی از بچم پارس بکرم برا مقود که جغاره خلقی بکشانده برهف کرنا لی بله برا بس از طرف زوجامه بالکه جاوز رایدا همون شادی گفتم تکین خوش جمالات تا آقا بیا گله گله خوش بود از گله که خوش بوم سروی خباتات که میرو مپیرا خبر میرو سر خبر دا دکتر تکین چیفچی خباتی میل سر فولکلور هنه بیگمان تماشاوان هجا میرو لودر برنامه خو خلاص بکن بدنگ کی جن بدنگ که جن خصا خوش به مریم خانه انا خاطر جواب خالص حتی هفته کدام دین خیر و خوشیه ده